A o radu preduzeća Parking Servis, o novom sistemu parkiranja, odnosno zonskom parkiranju i drugim aktuelnostima, mi ćemo ovog jutra razgovarati sa direktoricom pomenutog preduzeća. Sa nama je Dragana Pima. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Pozdravljam sve gledalce TV Budva. Evo da čujemo u ovom trenutku vaše preduzeće sa koliko parking mjesta trenutno raspolaže od Jaza do Buljarice. Pa trenutno imamo oko 1500 mjesta koja su na raspolaganju, s tim što smo kroz novi sistem parkiranja, takozvano zonsko parkiranje, dobili još jedno oko 950 mjesta. Evo, čuli smo zonsko parkiranje, to je neki novi sistem parkiranja. Koji su to sve benefiti nakon uvođenja? Kako vam to izgleda vam već mjesec dana kako je uvedeno zonsko parkiranje u gradu? Svuda imamo mjesta, vidimo pa se pitamo gdje su nestali ovi automobili sa dosadašnjih parking mjesta. Jeste glavno pitanje zadnjih mjesec dana je gdje su nestala kola. Zonsko parkiranje je novina svima nama, kako i u firmi, tako i u gradu. Mislim da predstavlja i da se to već vidi, a to je glavni cilj samog uvođenja tog parkiranja, uvođenje komunalnog reda. I sami primjećujete da je grad prilično rasterećen, da postoje slobodna mjesta u svim dijelovima grada gdje postoji zonsko parkiranje, tako da idemo kao tome što je osnovni cilj, a to je, kao što prvenstveno kažem, regulacija saobraćaja, optimalno regulisanje saobraćaja, kretanje vozila i obezbjeđivanje dovoljno parking mjesta za sve one koji žive i dolaze u Budvu. Evo, upravo gledamo kadrove Mediteranske ulice, pa se pitam li moguće naći slobodno mjesto u Mediteranskoj ulici. Jeste, ali da nam pojasnite našim gledalcima, da ih upoznamo s ovim sistemom. Kako zapravo funkcioniše zonsko parkiranje? Imamo, grad je podijeljen na zone, na ljubičastu, crvenu i žutu. Imamo 3 zone. Ta prva, odnosno ljubičasta zona, je samo ta jedna ulica Mediteranska i tu je predviđeno zadržavanje sat vremena. Smatra se da je to uže jezgro grada i cilj je da se vrši što veći protok vozila i korisnika. Tako da i to je najskuplja cijenovna zona i ne postoje propusnice. Druga zona je crvena, tu je maksimalno zadržavanje 3 sata. I treća zona je žuta, bez ograničenog trajanja parkiranja, i za tu zonu je moguće kupiti propusnicu koja se koristi u okviru te zone. Znači, bilo koja ulica da ima žutu zonu, sa tom jednom propusnicom možete da se parkirate. Ono što je bitno da je definitivno uvođenjem ovog sistema zonskog parkiranja lokalnom stanovništvu omogućeno da konačno ispred svojih zgrada imaju parking, jer svjedočimo tome da u prethodnih, boga mi sigurno 15-ak i više godina to nije bilo moguće. I povratne reakcije su, naravno, uvijek ima i negativnih komentara i reakcija, ali u suštini više su pozitivne. Da li planirate proširenje ovih trenutnih zona? Tako je. Za sad je elaborat kojim je urađeno zonsko parkiranje određen samo za urađen u prvoj fazi. U drugoj fazi se postigao taj efekat već prelivanja takozvanog, tako da sad iz drugih dijelova grada sami ljudi dolaze da mole da im se zoniraju ulice i to je neki plan za budućet, kao i uvođenje zonskog parkiranja u Petrovcu i u Svetom Stefanu. Znači, još Petrovac i Sveti Stefan. Da li imate dovoljan broj kontrolora na terenu? I kako su raspoređeni? Za sad imamo, oni su raspoređeni po zonama, mijenjaju se tako da upoznaju svaku zonu. Prvenstveno im je cilj da informišu korisnike koji kupuju propusnicu ili dnevnu kartu ili kartu po satu. Zaboravila sam u prethodnom pitanju da odgovorim ono što je bitno. Način naplate, kako se kupuje parking karta. Kupuje se slanjem SMS poruke, odnosno registarske tablice se šalju jednom od 3 operatera koja postoje, to je jedan način. Drugi način je putem e-kioska i treći način je kupovina karte na obližnjoj trafici. U planu nam je uvođenje i parkomata i radimo na izradi aplikacije da prosto omogućimo što više načina za kupovinu karte i
kako bi svima onima koji koriste tu vrstu parkiranja bilo olakšano. U susret turističkoj sezoni svakako moramo i turiste koji dođu u Budvu da informišemo o ovom zonskom parkiranju, to je također važno. Tako je, naravno. Svi naši gledaoci mogu također ovim putem da se informišu, imate društvene mreže gdje im sve ovako plastično jasno objašnjeno. U službi koja radi od 9 do 1 imamo i onaj neki broj kontakt koji je malo težak meni za zapamtiti, ali u suštini cijelo društvo je usmjereno na zonsko parkiranje i na davanje informacija o zonskom parkiranju. Tako da sam sigurna da ne može biti u ovom momentu bilo ko da nije dovoljno informisan. Da li s vaše tačke gledišta su cijene usklađene sa standardom građana? Pa sad to je vrlo diskutabilno. Prvo sam taj moment da se nešto naplaćuje što se do sad nije naplaćivalo, ali moramo primijetiti da iako se nije naplaćivalo, nije se moglo ni parkirati. Sad opet za neku pristojnu cijenu, koja je po mom mišljenju pristojna i takve su povratne informacije, ljudi mogu da kupe tu propusnicu koja im ipak, iako nismo dužni da rezervišemo parking mjesto, omogućuje da se parkiramo. To se vidi na svakom koraku. Cijena dnevne karte naloga je možda malo skuplja i u narednom periodu ćemo razmatrati korekciju te karte, odnosno cijene te karte, prosto zato što je taj prvobitni moment bio bitan da se nekako uvede red i da se malo postigne neki efekt, da se stvori slika da se mora plaćati parking i da je poželjno da se kupe propusnice. Mi svakako, ne znam, broj tih dnevnih karata naloga svakodnevno storniramo iz ovog ili onog razloga, baš zato što nam je cilj da se uvede komunalni red, da se stvori navika, da imamo nove zone i da nekako to zaživi u punom kapacitetu na korist i građana, i privrede, i turista. Da. Kada je riječ o kaznama, koliko su kazne efikasne i koliko se kreću? Pa to su dnevne karte nalozi, to nisu kazne. To je samo, znači, ona mjera koja je izrečena zbog neplaćanja da li propusnice po satu ili dnevne parking karte. Tako da u tom momentu i kad se plati ta dnevna karta nalog, vi imate mogućnost da se parkirate u bilo kojoj zoni u roku od 24 sata, besplatno. Mislim, besplatno. Vi ste platili prosto tim iznosom koji je sada 50 eura, ukoliko se u roku od 8 dana plati, iznosi 33,33. Umanjuje se, znači. Tako je. I mislim da ćemo u ovim narednim mjesecima raditi na tome da se ta cijena malo koriguje. S vaše tačke gledišta, koliko su se građani konkretno Budve navikli na ovo zonsko parkiranje? Rekli ste ima uvijek primjedbi, a ima li i pohvala? Pa vidite, ima baš pohvala i to baš od ljudi koji žive u zonama, recimo oko stare osnovne škole. Znači, evo, ja sam išla u tu osnovnu školu i znam te ljude manje više, oni, na primjer, su prezahvalni. Jer baš tamo u tom dijelu je bilo i dosta taksi vozila i rentakara koji ne zna im se broja. Ulica Veljka Vlahovića koja je uvijek bila onako, i to su neke zgrade gdje žive onako prije svega ovo naše domicilno stanovništvo, oni su izuzetno zahvalni. Majinska ulica je rasterećena. Oko druge osnovne škole je rasterećeno. Znači sad ujutro kad roditelji dolaze i dovode djecu, čini mi se bez straha mogu da nađu mjesto, pritom 15 minuta nema kontrolor pravo da piše bilo kakav nalog, tako da mislim da je dosta fleksibilno, da samo malo trebamo imati strpljenja i dobre volje da to sve bude onako kako treba. Što znači da će se upravo zonskim parkiranjem koliko toliko riješiti problem gužvi u susret turističkoj sezoni? Tako je, to je jedan od ciljeva uvođenja zonskog parkiranja. Protok. Da što više kola, odnosno korisnika prođe kroz samo jezgro grada, baš za to je limitirano zadržavanje u Mediteranskoj ulici kao nekom administrativnom centru gdje su banke, prodavnice, ne znam, neke te institucije, da se tu bukvalno u sat vremena ti završiš svoje poslove i ideš dalje. Nekome drugome oslobađaš mjesto. A za one koji žele duže da ostanu, postoje obližnji parkinzi i to je tako zamišljeno sada. Da. Svakako da kažemo, jedan od projekata koji ste uradili, nekako osvježili ste i horizontalnu signalizaciju u nekim dijelovima grada, one su u nekim ulicama. Jeste, radimo na tome. To je služba koja je, to je inače naša
djelatnost, iscrtavanje ulica, odnosno obilježavanje horizontalne signalizacije. Tu mašinu imamo odavno, malo smo bili sa ljudstvom slabi, međutim ta služba je sada oživjela, da se tako izrazim, i krenuli smo prvo od uređivanja naših parkinga i te mediteranske ulice koja je u centru i koja je ogledalo grada, tako da u narednom periodu spremamo se da označimo sve ono što je naše, da tako kaže. Da kada već govorimo o našoj kulturi, odnosno ne kulturi kada je riječ o saobraćaju, u prilog tome govori veliki broj dislociranih vozila na dnevnom nivou koje obavlja upravo PAUK vozilo. Jeste, da, pa to je i nekultura, već sam o tome negdje prije pričala, a i nedostatak parkinga, definitivno, mada nama je svima lakše 5 minuta da stanemo neđe i onda kad se pojavi PAUK bude svega. Mi svakako sad, mogu to da najavim, pravimo ne novu službu, nego u postojeću službu u saradnji sa komunalnom policijom izmještamo na drugu lokaciju, na parkingu gdje je Tehnomax, koja je veća lokacija, dobijamo uređene 2 prostorije, savremeno opremljene, sa više parking mjesta i u tom dijelu i prvenstveno sa namjerom da rasteretimo parking od Crvenog krsta koji je onako opet u jednom administrativnom jezgru grada i gdje je protok vozila i korisnika veliki. Još jedan novitet znači upravo ovog jutra. Kada govorimo o problemima sa kojima se suočavate, evo nedavno čuli smo apel mještana, odnosno mjesne zajednice Stari grad, žale se na nedostatak parking mjesta u ovoj zoni. Ima kako i na koji način im pomoći, da li je moguće riješiti taj problem? Moguće je i mjesnu zajednicu Stari grad molim za malo strpljenja. To nije nešto što samo zavisi od parking servisa, već i od opštine i od ostalih službi. Znate i sami da smo još od prošlog ljeta, od dolaska novog menadžmenta pričali o propusnicama i zloupotrebama koje su se tu desile. Nije to sve lako srediti. Mislim da smo za ovoliko mjeseci od kada je nova uprava grada svi zajednički ipak taj saobraćaj kroz zonu Starog grada doveli u neku normalu. U pojedinim dijelovima dana vjerovatno da nema dovoljno parking mjesta zato što prosto imate i onaj period za nabavke do 11 sati. Tim dijelom rukovodi Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i oni odobravaju prolaz. Ono što je kroz parking servis prošlo, to su pretežno stanovnici Starog grada, iako i tu od strane njih ima malo nekih možda koji baš i ne žive stalno u Starom gradu, ali nekako se trudimo da budemo fleksibilni. Sigurna sam da ćemo zajednički naći rješenje i da će se uvesti red totalno u ovoj zoni, a za sada na raspolaganju su ta 2 parkinga, tako da radimo na tome i vjerujem da ćemo do sezone imati rješenje koje će biti na zadovoljstvo svih. Iskreno se mi nadamo. Nekako na čelu ste parking servisa, pripadnice ljepšeg pola, dama. Koliko je važno, koliko je bitna i ta s jedne strane, da li je olakšavajuće to s vaše tačke gledišta i koliko je bitna ta saradnja sa drugim preduzećima, sa drugim službama u radu? Pa ne znam sad da li je lakše biti žena ili muško u ovom poslu. Definitivno, vjerojatno parking servis i to sve je nekako muški posao. To se vidi kada imam situacije sa PAUK vozilima, pa sa popravkama, sa ne znam Zovu, imali poziva? Ima, naravno. Tako da u tom segmentu ne znam sad da li je lakše ili teže, tako je kako je, ali ono što je bitno je stvarno je neophodna saradnja, prvenstveno sa osnivačem i to uvijek ističem da imam stvarno dobru saradnju sa predsjednikom opštine i sa nadležnim sekretarijatom, kao i sa svim drugim službama i preduzećima koje su zadužene za komunalni red. Mislim da se to u gradu vidi jer sve te službe, vodovod, komunalna inspekcija, komunalna policija, parking servis, mi prosto moramo da funkcionišemo kao tim da bi se vidjelo konkretno u gradu ono što se radi i da bi se prosto unaprijedila infrastruktura grada.
Evo za sam kraj razgovora da najavimo našim gledalcima od 1. maja, znači imamo taj ljetnji režim plaćanja, sada još i dalje zimski, Jest. iskoristimo ovo vrijeme. To sam totalno zaboravila, jeste. Cijene su do maja zimska tarifa, od maja do oktobra ljetnja tarifa. Mislim da to nisu neke velike razlike i da onaj zaista ko ima potrebu, on će svakako kupiti tu propusnicu, a mi smo tu nekako da se potrudimo da obezbijedimo što više parking mjesta u susret sezoni i radimo na tome. Tako da čeka nas još dosta posla, ali vjerujem da ćemo u ovu sezonu ući spremniji nego prošle godine. Tu smo naravno da